Obi kura jabontin si didi Yakobon atema. Obi kasa tie Kristo, obi di Yakobon atem. Obi kan de opia. Wo ho kwasa okoche no. Akwa and come WhatsApp ready wash me too much G8 so nana ama obusua enemy day na training issue and amede ebesumu busua form be kaya na no ada me de nsem bi betu manim efa abrante bia ne din ed Luther afewa adodo na efre no gongon bita for gongon bita I know and will be at the friend na or you'll be able to preach you or can you make ascend both on the social media handles any idiom so no where evangelical works in your preaching or point now what they need some no air to done what children say Reverend Obofour that as a funny at the anointed palace chapel I don't know what they or nam awo twemu krabu no hu se wo no gongon bita na eprochi e wo kwan wo e tema community 18 ema nam so ma no ema police for be chi na kodu commander office wo obita se de ne ekoso Reverend Obofour editu dawo editu enim se won si obi a wo ka nyame asem wo si obi a na adwinwo e ka ne kakra na nse se ye be ma ne kwan ama na timi akasa e wo eye abonte na oka nsem no ewie no sade Reverend Obofour picture wo twa ye ebra na wo to ne ma da form yensa na sa entasa no edin na ebiem nso no weyi ni ti etwa ho star na ebiem so na bodwo dai no this afoni no betu da na ebiem so no gongon bita no emfoni atese wo de che the fans and the followers for say wo mu mienu no di o se na me nipa anokware mu no wo mu enyi enfri emu now in some way and as I said time na me Agradaa or that tender TV ano or then I know atum say say no kwasempa I say Reverend Obofour abrante yi ensem awoka ye Luther afewa gongon bita ni nsem woka nten no kwapa dia na Reverend Obofour ada su baby e dey say Ghana for ye nyina so ye hu say won free nyame anase wonye nyame nipa because say abrante no nyame adwuma anokware mu ena na wo ye ena Reverend Obofour also just will be able to no see so far with the nyame adwuma enu hu no ka say won so obi a wo ka che ne say wo bottom na say ye ma kwa ma ni preach dia na na patch say Reverend Obofour no ye adwuma eba nyame foforo na ntin won to be hu say ni nia ene abrante na wo ka nyame asem wo kwan wo ma police for ekoche na ensem we so akoma ensem pi so na ebisa for munje brepa na mo entwe me na metwa mo abatisia na me de ka wono so asomu the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura na ebusafo amesasama mo akwa bashonko biem ene day apostle ajiman prempre awada asafanity at the Bible Church of God 7 days kaswati ba junction asafi ewo hasi atete wo bebie ensem no emu ache na wo the Bible acheche nsemu edete nti cheno no be kasangasa for we ni edi enkomo no echi apostle me wakwa ba ya ena apostle bia boko onyankopon do ni Kristo do nti mo ye pa na wo so Misu na me madam da city afi. No kre. Apostle na enu na so. Ne yo ho e pa. Apostle me da say. Me mami. Enu na osom no etisen. Oh, uradi adumu. Eye. Bia. Okay, we ka de ka e memni da. Fache mi ko atore ko se de. Abo mi misu. Ni na ye. Okay, apostle we de yankom komu preko. Yo mate. Na nwada Abraham din ede Luther afawa ade dodo na ni nas gongon bita o hwe le Facebook post no a bibi wa be hu na Abraham wo tu asase asepa wo ye adwuma
wo fuomu no oka nyame asem bo nkra no osidan no oka nyame asem oboade mu that say every bia most of ni Facebook post to follow pa dia nyame asem and worker edit to the or preach Jesus Christ or preach the gospel of Christ. I mean, can simply. Now, according to him, no, every Reverend Obofour be Elton in mind, Tanzania 18, no picture better than. According to him, no, who was happy to know a kind of same year is here to say Reverend Obofour. Maybe a chem, a brand new preaching or one more police for that channel. I will go through police station or commander officer, and Reverend Obofour catching his scene in him say, one so be a what kind of me ask him was to be our bottom. I be munsono so see a man kwan e man ka nyame asem e wo kwan ho na wo de Reverend Obofour ni phone a wo de the party o ye ne man di o to ye no ni phone a utwa wo no sa na style o twa ye na bobe efu ni timi ene ke se 3 way a boy a wo twa to ni de keka ho wo de to wo ni onu an phone ni to ka se na ehwe mienu a wan na sesofo na abosus phone no wo mienu wan osofo na me enipa ana ye ni musa e wona mi oh ai ozua na mi shira odi kai na wasenso na djuma phone na so tuma ji fo ma me nyam kase amen harefo so nyame mo mo bai shira obi biara wo hwe na wo ti fize omuntin yo a me chiama soromane me yire me ma so ozua me aso wo kware me tie na me sia fi me bere ho me ntia ase se obi kenya me sem no so fo timi kokochi no eko police station se onse obi a so se obi o ye sofo a na so obi o kanya me sem oh na me bere ho me ntia ase na Obofour no ade e no pese wo ena obusa mi bi so sisi ase o mi enu hana o se mo wa bi be se bi un se o mi enu de obi a timi ye sofo o mi enu ya timi sofo die no e wa akomam okay oh o ni pa akomam mi kai se 95 for me ba kruma na mkanyam sem no voter park no so baby ene mo sidan yeah okay we say na park bi da ho that boys bobo pa inuana sisa a ona meka sem na brother bi o ye rasta oni o twa rasta o shiwi nyina ni ade aso mo preach pa se anya Kristo ho asem de obi so meka unim spirit kra edi no eye side ma ndi obi ani tumi eni wo kwan se obe stop obi se o kanya kopa asem edi na me se ye no mama no ya Obofour tumi ye sade no enti ase obi a o ye sofo obi a ati asem wo ya ne se mefem na no na Kristo yi ni se on check preachers eni asofo de eso kanya msem de eso kanya msem ana oh eno de ho de ntwe okay wa de wa anya de wa anya de se okochi ho edi no ko police isi minim de asem no ko si ye de me asem o kan me nte ya okay mi se o kan u bisa mi na me so me ma dwere kakra e wo mu awurade de ama me na me kan ko bible nkire se obi kanya msem papa yesu kanya msem o wona le sia fo nam kra so be kanya msem awurade obi tira o obodi eno de kan se mpa no so o se enko o mu se enko stop na no si dabi se on kasenti ya me dia no ma fa di mi di munya obi o ye su kwa be so obi aka bi so se awie no be ba obi a be ensempa no ye be kan o kai 12 Matthew 12:21 was it ni din so ena awana man nyina ebe fadi aka ensempa what you say ni din mu ena ye be kan ensempa na de no bi ka bi na o kwa ko chemu na we the apostle mamre mu ni say one sided because abrante e no dia betuja ni se mono ni version yo hu ye no maybe adefo first na Reverend Obofour so hu ye onu nim se wondo na okanya me asem na ye be che no e ni go police station
ye dey tune news say this but what if say Reverend Obofour so no baby na wo wa hu say dey e kon na e ko ponimu because say wo ko fe police abeti obi a na pata say nipa no ko etia mra e no ma police for hiding abeti to what if say ono so hu ni say baby abrante de ka na say baby ogina krampa wo ka na mi asem no enim na kwan so no ko ka tira police for the beche na no so boni wo yo ama that's it on say still I am mama obi kura jabontin si didi Yakobon atema obi kasete Kristo obi di Yakobon atem obi kan de opia wo ho kwasa okochero awradi yo to kasem bi wo Luke Matthew 12 mami ka ho minti Matthew chapter 12 verse 31-32 so you okay o say we timi simu say wo de bone ni abusisem nyina be firi nipa na honhom abusisem de won fam firi nipa na de obeka setia onipa ba no wo de be firi no na de obeka setia honkonkon de won fam firi no wiase a ani wiase a e be ba so edi so obi jama bi o si Kristo na akora no si se obi kasetia no e ka fun ten no o si Yakobon obetimi di e che no so ena jise hon konkron ena o kasetia na ye mfa nchew edi so obi jina nkwanche baby no kanya mi asambo Kristo din bo Yakobon din edi kanye ono o kan adi ti so kokoche na ho na ma otumi se hwem obi kan asampan na se nya utumi koche no how do me say still I am one enti ono Obofour no anya ni ye o de mi de on de me kan say wa anya ni ye onu kwa so koche no so say o ye o de di o jan eye liga na se nye liga bia wa anya ni ye ebi o gina no me ba say bia aposifo eni metu maka say ba bia o gina kan sempa no liga di free ase ne ko jaba bi ne kan sempa ti say o ko gina Jubilee House eni mo ba bi na kan sempa aposifo ba ala ya na ala o ma unya ba nya sam na wo kan o e ba ga ha de free ha e ko pe baby e wo kan nya me say o ti ase Ghana ha ne o freedom of worship it will be a to me kan sempa ba baby o no ko gina na ye elika so be gina wakasa o ti ase bia police station ni mu wo go gina so preach apostle boy ma kwan anamboa enti enu bi dia ene e betima stop na ama wa kope we fufuru gina na say ye pam asem na wo kan nti ye be chew akotu ye chew akop police station ene moment me say ntina say moment because apostle boy na so ya for ene betimi achi ni pa bi say bi asem wo kan bi kura wo di president atem ana wo kaseti ya wo man no ena obi a mbetimi achi no kura no eye tin say wo bechi osofo a wo yesa wo di ase na wo so ya sofo wo ya sofo na wo ya sofo a wo kwachi wo yonko sofo wo nyam sem ye bi na wo so wo kan no kana ena no so no bi no dia ko gina kwanje ya wo ka ade di na ese ko kwachi apostle we de yenko eye okonfuba mami Agradaa so e de o de abeka ensem no ono no so hu ne se Reverend Obofour yes at na e pache se ejuma na wo ya o de ehu din ato no so no so yosofo na enya ne sa because so yosofo a wo ka nyame asema na so ye nyame ejuma nko be hu se ni nua ene abrante no ateto no so ye nyame ejuma ne kro na bi enti se wo ko report ne tia na abrante na asem no wo mu dia na e pache se Reverend Obofour enya nyame kro na eno so no so nyame fofo woni mami Agradaa ya atwe e wo no so de dia o da betu dia no yo ozu abidasi say convo na Agradaa etumi kan san asem na me ne ya atwe oni ya atwe me ne ya gre kire se osofo ozu akwa ni gina kwanche na wo kan yamsam kama oni nye ebi a wo de bibi kakra wo nsem edi ga obetumi apebi kura de aboa no ato machines ya man se onfa kan onfa to oduma de no so okay so de se utumi ko chene dia
what me ko chen the local police station here na say adwuma na ono oye no e different and I also the also yes here e different na say nya me ba ko and o me nyina mo wo de ne ye adwuma so na say Obofour no esun wo nya me and so a preacher no e fe say kwa Luther for wa gongon bita ono so esun nya me asam mo tintim ayi na Agradaa oka odibem odika now asam we dey what be that o say me say e no ma me nti da o e say na we dey interview me o say we say mo wan say me nti na say for be to me ka say me so mbo say no also for be dey come she be better about na penny bi so ono so also for penny shaba about so also for card on your small boy on yamimu and look at na say me ha be say ka me nya brena ka me nya na me bisa obi ti ka say obi a small boy on yamimu you say ade no say obi a small boy on yamimu obi say fata say nsem wo be ka obi on yamimu Christopher no ya bi o and so asofo na bi nsem wo ha on fata so be ke because on yin sa on yamimu ye on spend years e o ministry ni mu ye enti wo be yourself fa enfie dodo pen sen na betimi asha se ka nsem a so se because if you say me small boy this who say enyame adwuma ya ho no ebinu afan say wo mo de wo mo wie ama wo mo qualify wo mo de wo Nyankopon nipa complete wo mo de wo mo che obia Peter adwuma no Pentecost day no ho no nya Kristo de na sha asi o oni esuafo wo mo ye adwuma na some years ansa na Paul Urade friend na bem e de hwe Paul adwuma obeye Paul adwuma obeye Paul e chire bra no bem o e so ye adwuma kese pa emfa nso obi aba ntem emfa nso obi a cheri Nyankopon won fa de wa che ene de wa oba mu sisi a ene kana ansem won gongo ye adwuma obu won mu a oba Urade mu a enche wo betie nsem obeka no no tun say e class mu pa e se obi kura wa che e di be say 20 years kura so enti wo mo kika kasa no wo mu nimi Urade o mu nya mature o Kristo o mu nya mature o nya mo ye mpenifo no mo nsa nya mature na so obu won mu America yakuya ayi professor ama o mpenifo asofo bebre be ko wo nsam emre mi ka kira o so bia we na fia me say osofo obu won mu ayi ono eni na sori ma ba ko kura nko nsam gi because Matthew 15 verse 14 Baba Yesu say munyawo wo ya ni frafo o kire ni frafo kwan ne so ni frani kire o ni frani kwan o mi enu ko tamle o ni frani bia kire ni frani kwan o mi enu ko tamle o mo ko tamle e kire say me mani efra wo na o be kire me kwan wo nso wani efra tumakura me ikura na wo kire me kwan ka kwa kese e da ho yesi ekotwa ye twamu a ye kroso a dia ne ba ka na baba men ko eja ana se baba enye mi na kan be kunye so e di oni baba akon e betu ayira akra be millions ina mka kire wo because wo cheche ya di ama wo mo e no bia di enam ti no se ni fira ni kire ni kwa wo mi enu ko to amrem so enti ehu so it will go wa ya so ni be 30 years ni 28 years ni 30 years 40 no ni ade bebre en fa ho se Urade ba one na so ni manyina be kwegim Apostle we dey yen fa komo no ensi e wa ha se fa won se metwato e so ahwefo ene tefo na yen sori ensem no eso yo mi da se o se ayi the mechanic say the Reverend Obofour oye no wonye saade ni bio onye saade ni bio se obi Kenya se obi kwa akoche no oni tumi bia ewo Kristo ene asase so ahemfo ye mpanimfo nchen enti ene de odwene bibia onyai ma onye saade ni bio ena obi anso wo Kenya msem bia no o make sure say enokre ena odi adwuma no hwe no so yi aye konkon ama Urade na ye fa nokre no ntofo na adwuma no entumi nkoso na ma Agradaa so eye okonfo na Agradaa
ɔno nso ɔyɛ adeɛ sɛ ɔtumi ka saa asɛm no ɛkyerɛ ne sɛ sɛdeɛ ɔkɔkye nipa no deɛ na kyerɛ sɛ wɔanyɛ ne yie ɔno ɔbɔfoɔ no anyɛ ne yie nti na sono ɔno ne nyame ɛna ɔno nso so ne nyame yes ɔka ɔde bi nti no ɛnokora deɛ wɔ hɔ a ɔsɛ tɛm bia ɔyɛ dɛ ɔka nti bɛdeɛ mi nka bebree nyame adwuma no obiara ɔho kwan sɛ wobɛtumi ayɛ obi kra ne nyame na obi nyina hɔ obi kra ne nyame na obi nyina hɔ ɛyɛ nyankopɔn adwuma obi yɛ na sɛ mfiri nyame o ɛfiri nyame o wode gyaa no mɔnyɛ na awurade yesu se nimienu nyinaa yɛma no nyini nkɔduru twaberɛ ne twaberɛ no ɛna ɔno a obɛyi ne deɛ ɛwɔ mu ɛnyɛ no ano no ano no enti ɔsɔfoɔ biara ɛnyɛ saa nneɛma no ɛho yia na yɛnyɛ adwuma na awurade nhyira yɛ meda wo se mede masɛm no aba wieɛ apostle Godwin adwuma prɛmpɛ me nɔmba ni na sɛ de Godwin kra ya on kan 02 sorry 0544 262614 0544 262614 and 020 7020011 020 7020011 Godwin adwuma prɛmpɛ yami hyira mo wo Yesu din amen amen ebusia for Apostle Godwin adwuma prɛmpɛ wakasa na ɔno so akyerɛ na dwen afa ensɛm no ɛwo so o saa konya na bi sɛ wo so akyerɛ wa dwen ɛwɔ ye comment section na bi emu so no wa share video way ama adofo bibia no so atimi ahyɛ bi na me kan sa no follow yen ɛwɔ ye Instagram and Twitter page at @tumagh_ and your Facebook page tumagh. Nana ama owusua enimidi yamne yadoma yebesan edi ehyiabem Apostle ya sorry of the Bible Church of God Kaswati Bachanshi na wompacho the Bible Church of God 7 days makramu Mede de Isaiah Kodwampo obetumi afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.